Nobody wants the conflict to continue. nta muntu n'umwe ukeneye ko amakimbirane ndetse n'intambara bikomeza, ndetse yewe na Ukraine ubwayo nayo irashaka ko birangira. Ariko nanone nta masezerano namwe ashobora kuba Ukraine itayarimo. None se ubwo amasezerano arimo kuvuga kuri Ukraine ikaba idahari, yaba ari amasezerano bwoko ki? Birakwiye ko rero igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari gikwiye kubanza gushyira Ukraine ku rwego rukomeye ndetse ikayiha n'imbaraga kugira ngo ibone uko iganira n'Uburusiya. Ibyo rero bakabikora bashyigikira igihugu cya Ukraine gukomeza kurwana ndetse no mu biganiro. Niyo mpamvu twebwe mu Bwongereza twari twavuze ko dukomeza gushyigikira igihugu cya Ukraine, tucyohereza amafaranga, gutoza abasirikare bacyo ndetse n'ibindi byose bakeneye. Ibyo rero bikaba ari byo bituma mvuga ko tuzohereza ingabo kandi igihugu cya Ukraine tukacyongera n'amafaranga aruta twari dusanzwe tugiha, kuko kigeze muri bya bihe gikeneye abagifasha kurushaho. Hari ibintu bibiri tudakwiye kugira uwo tujyaho impaka uwo ari we wese. Icya mbere ni ukuba Ukraine yashyirwa mu bumwe bw'Uburayi ndetse n'icyo kuba Ukraine yashyirwa muri NATO. Ubwo n'uburenganzira bw'abanya-Ukraine gushyira igihugu cyabo mu muryango wari wose bashaka kujyamo. Ingingo yo gushyira igihugu cya Ukraine mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi irimo kwigwaho kandi turabizi neza yuko tuzayishyiramo. Ukraine rero igomba kuba iri mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi kubera ko ari amahitamo kandi barizwa mu Burayi kuruta uko yabarizwa mu Burusiya. Ikindi rero tugomba kuba turimo kuvugaho kandi kitagomba kugibwaho impaka ni umutekano w'Uburayi. Yes, reka twongere tubasuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza. Nizere ko muri amahoro aho muherereye hose. Nitwa Jean Baptiste Umugisha. Iyi ni Kakisa 27 TV. Ndi kumwe na Derek Mugabo. Derek, ikaze. Asante sana. Kaduha ikaze n'abadukurikira. Yego. Tubabwire ngo tubahaye ikaze mu kiganiro cya nonaha. Tugiye kugaruka ku nkuru zitandukanye zanditswe n'ibinyamakuru. Kuri ubu ngubu inkuru igezweho irimo ititiza isi nuko Emmanuel Macron ni perezida w'Ubufaransa yatumije inama y'ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ariko nanone bibarizwa muri OTAN. Ikaba inama ihuriranye n'indi nama Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kugirana n'Uburusiya muri Arabia Saudite nk'uko twabigarutse hejuru. So mbere na mbere Derek, ni iki Macron n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi muri rusange wikanze utumiza iyi nama? Nk'uko bivuze, iyi nama ihuriranye n'inama irimo kubera i Riyadh ni muri Saudi Arabia, muri Arabia Saudite. Iyo nama ni inama y'abayobozi ku ruhande rw'Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Ukraine. Yego. Perezida w'igihugu cya Ukraine Volodymyr Zelensky yerekeje i Riyadh, ariko nta wamutumiye. Yijyanyeyo ngo arebe ko bamubwira bati ariko harimo kubera inama nawe wazi kumva bihavugirwa. Ariko yavuze yuko yagiye gusura mugenzi we umwami wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman kugira ngo baganire ku mikoranire y'ibihugu byombi. Ibyo birasanzwe. Yego. Ariko hakanavuga amakuru ko ku munsi w'ejo uwitwa Keith Kellogg ni intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Ukraine n'Uburusiya. Yego. Yavuze ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere ni ukuba Ukraine igomba kuba iri mu biganiro nubwo Trump yumvikanye avuga yuko Ukraine izaba ihari, ubundi akumva avuga ko itazaba ihari. Ariko Keith Kellogg yashimangiye avuga yuko Ukraine igomba kuba iri mu biganiro. Icya kabiri yavuze yuko Uburayi nta muntu uzaba uri ku meza y'ibiganiro. Yego. Akimara kuvuga gutyo Uburayi bwahise bushya ubwoba. Baravuga buti se ibintu bigiye kuvugirwa hariya byazabangamira umutekano wacu, waba uwo mu bihugu byacu cyangwa inyungu zacu ziri mu gihugu cya Ukraine. Cyane ko uribuka ko Trump ngira ngo ibyo twari twabigarutseho ko yasabye Ukraine kwishyura buri giceri cyose. Yego. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatakaje muri ya ntambara. Ukraine birabyemera, bigeze hagati irongera Zelensky yisubiraho kubera yuko amaze kubona ko ngo Trump ashyigikiye Uburusiya kurusha uko yashyigikira igihugu cya Ukraine. Ibi twarabivuze. Ahubwo rero
ibi bihugu mu masezerano yose Ukraine yigeze isinya kuva yabaho kuva mu 1990 ko nibwo Ukraine yabayeho kugera mu 1990 kandi ubwo basinyaga Budapest Memorandum uburayi bwabaga burimo uburayi burimo bukoramo iki nuko Ukraine iri mu burayi mu burasirazuba bw'uburayi kuvuga ngo rero ugiye gusezeranya cyangwa gusinya amasezerano avuga ku by'umutekano w'uburayi nta bayobozi b'uburayi barimo wenda Ukraine yo ishobora gutsindwa kuko ni igihugu kimwe ikanabireka ikihangana ikazasinya ku masezerano bayizaniye ariko ibindi bihugu byose ntabwo byapfa gushishika gutyo gutyo. One, hari inyungu zabyo ziri muri Ukraine. Two, hari umwanzi wabyo witwa Uburusiya ushobora kugambana na Leta Zunze za Amerika bakaba babyubikira imbeho cyane ko burya ibihugu bibana kubera inyungu. Leta Zunze za Amerika ihora yereka bino bihugu byo mu Burayi ko nta nyungu ibikuraho ahubwo ari byo biyikuraho inyungu. So Leta Zunze za Amerika ishobora gushiftinga ibyo babyita paradigm shift, guhindura imitekerereze cyangwa uburyo ubonamo ibintu, perspective. Bashobora kubona uburyo bajyaga babonamo ibintu byo kuvuga yuko bagomba kubana n'Uburayi for what, tubana kubera inyungu. Niba Uburusiya bushobora kofaringa, niba bushobora gushyira ku meza bukavuga buti Uburayi buhagaze twe turayifite yamake irahari, Uburayi bubaha wenda mu y'agaciro twe turayafite yamake kandi menshi, Uburayi ni isoko ryanyu tubarusha abaturage, Uburayi ni ibi. Nuvuga ngo Putin na Trump bashobora kwicara bakareba Uburusiya bwakungukira iki Leta Zunze za Amerika kiruta icyo Leta Zunze za Amerika ngukira mu Burayi. Ubwo nibwo bwo rero Uburayi bufite bukavuga buti kuva Trump yaza yakunze kugaragaza nk'umuntu ushaka kudushyira ku ruhande, none badushyize ku ruhande byabona twabigenza gute, reka tujye kwicara muri Paris tubyigeho. Icyo bagiye kwigaho cya mbere cy'ingenzi rero ni ukureba haramutse habaye ikintu kibangamira inyungu za buri gihugu muri Ukraine zisanzwe ziri muri Ukraine twakora iki. Icya kabiri, haramutse habayeho Leta Zunze za Amerika kwisubira ikavuga ko itagikeneye gukorana natwe twabigenza dute. Ibyo ngibyo niyo bamara kubirebaho noneho buri gihugu kiraza kureba inyungu zacyo muri Ukraine kigiye kuzirinda gute. Aho ngaho rero niho ibihugu byatangiriye kuvuga yuko bigiye kohereza abasirikare mu gihugu cya Ukraine, birimo n'Ubwongereza ngo yahise budekarara ako kanya buravuga buti twebwe tugiye kohereza ingabo zo kugarura amahoro mu gihugu cya Ukraine kuko nibwo buryo bwonyine buduhamiriza ko ejo hazaza ha Ukraine naho umugabane wose hatekanye. Naho ibindi Trump avuga atubwira adukanga adukura mu masezerano akabaza atari ku bunini gute, nk'ibyo Ukraine Volodymyr Zelensky yavugaga ejo bundi avuga ati ni gute mwafatira imyanzuro igihugu cya Ukraine kidahari ku meza y'ibiganiro kitahibereye. Now ubwo ibyo ngibyo wenda ubwo ni n'ikimenyetso hari wenda kinagaragaza yuko Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika batakizerana. Ubundi kwizerana nta gihugu kibaho ngo kizerana n'ikindi gutyo gusa nibyo twavugaga, ahubwo barakorana kubera inyungu, interest. Niba rero hari icyo nkungukaho, niba igihugu gifite icyo cyunguka ku kindi barabana, niba ntacyo ntabyo mubanamo. Niyo mpamvu uzabone mu bihugu bya Afurika zino ministeri z'ububanyi n'amahanga bongeraho n'akantu k'ubutwererane, ariko mu bihugu byo hanze nta butwererane bubaho kuko baragutwera ariko we ntacyo batwerera. So ni inyungu muremera, uramuha iki, urungukira iki kuri uwo muntu, nawe arungukira iki kuri uwo. Niyo mpamvu Trump nk'umuntu w'umucuruzi ashobora kora akavuga se turungukira iki ku Burayi ku buryo twakwitesha Uburusiya. Wabonye ko yasabye ko Uburusiya busubira muri G20, ngira ngo G20 no G8 ni G8, ubu ngubu ni G7 ni G7, ubu ni G7 nyine G7 ariko byari G8 kugeranya za 2008 nibwo Uburusiya bwavanywemo buvanwamo nyine ku busabe bw'uko oya ni 2014 kuko aribwo bwari bumaze kwataka bufashe Crimea, intara ya Crimea muri Ukraine, bahita batangaza yuko Uburusiya bukwiye kuva muri G8 bisigara ari G7 cyangwa se group of 7. None wabonye ko Trump yavuze ati ubundi gute mwakuyemo Uburusiya, umuntu mubaye mutumvikana ariko afite imyumvire ye, nta kuntu mwakwemeranya kuri uko kutumvikana, ibyo bita to agree to disagree. Kwemeranya kuri uko kutumvikana
mukavuga muti okay, nubwo utekereza gutyo nanjye nkaba ntekereza gutyo, nta kibazo gumana gutekereza kwawe nanjye gumana ukwanjye, ariko dore umurongo dukwiye kuba tugenderaho n'uyu. So Trump yerekanye inyungu nyinshi cyane ku kubana n'igihugu cy'Uburusiya kuruta uko yabana n'igihugu n'umugabane w'Uburayi, bikaba ari nabyo bituma Uburayi bwumva bwagize ubwoba. Wabonye ko yaciye amazi NATO, yavuze ko NATO nta kintu kirimo, badashaka gutanga amafaranga, yavuze ko ibintu byose bagerageza gukora babikora, ariko NATO ikwiye kuzamura urwego rw'amafaranga ishyira, ibi bihugu bindi by'Uburayi bikwiye kuzamura urwego rw'amafaranga bishyira muri NATO. Kuko kugera kuri ubu igihugu cyonyine gitanga amafaranga menshi Leta Zunze Ubumwe za Amerika itanga 5%. Igikurikiraho ni Poland, itanga 4% by'ingengo y'imari. Ibindi bihugu hakaza Ubudage, hakaza Ubwongereza butanga 3, 2 gutyo. Ibyinshi biri kuri 2 no munsi ya 2. Akibaza ati noneho ni gute twe tubatangira amafaranga y'umutekano wanyu, noneho bajya muri logistics, ibikoresho, imbunda n'ibindi, ugasanga drone zigezweho, amato agezweho, imbunda zigezweho, zose ni za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwarangiza tukabaha umutekano mukanirwa no kwishyura udufaranga duke twebwe umwishyure. Akavuga ati rero niba ari ibyo igihe kizagera twebwe NATO tuyivemo, cyangwa nawe muzamura urwego rw'amafaranga mushora muri ibi bintu. Ibyo ntibya bisobanuye se ko NATO nayo yabiri mu marembera? NATO izajya mu marembera igihe bino bihugu bizatangira kutayibona nka block, nk'ahantu hashobora kubafasha igihe byabaye ngombwa. Kuko ntabwo bavuga ngo ni block, ni umuryango bashyizeho kugira ngo ujye ubafasha mu butabaranyi mu by'umutekano, barangiza bakanga gushyiramo amafaranga agashyirwamo n'umuntu umwe, uwo muntu yashyiramo cyangwa ushyiramo menshi niwe ugomba kugena uko ibintu bigenda. Nagena uko bigenda rero bariya abandi bazahora bagenerwa. Ubwo igihe rero yaba yikuyemo n'ubundi kuko itangamo menshi igashinja ibyo bindi kwituramira, ubwo Trump avuze ati nkuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri NATO, ubwo yabibaye umugani nayo. Nyine yarababwiye, yabaye clear, yarababwiye ati mwebwe mutange amafaranga nk'ayo dutanga 5% of the budget, mutange 55% nako ntabwo ari 55%, ni 5% ka buri gihugu, niyo gihugu cyemerewe gutanga. Ni muyatange tuyashyire mu ngengo y'imari ya NATO, ubundi NATO ikomeza ibeho. Nibitaba ibyo NATO kizaba igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, cyangwa se iveho. Yego. Uzaba umushinga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa cyangwa uveho. Kuko ntabwo mwakwanga gutanga amafaranga kandi aritwe tubarindira umutekano. Arongera arababwira ati niba mwumva mutabishoboye reka twe tubikore, mwe mujye mutwishyura. Kandi bibaye byo kwishyura noneho bakwishyura menshi kurushaho. Yes, ko twigeze gukomoza no ku nkuru n'ubundi yuko Ubwongereza bugiye kohereza ingabo muri Ukraine. Ni ingabo zigiye gukora y'iki uburyo burambuye? Abasirikare b'igihugu cy'Ubwongereza mu gihugu cya Ukraine bagiye kubera nk'ingingo nk'ebyiri cyangwa 3. Iya mbere, Ubwongereza bufite ubwoba bw'umutekano wabo. Yego. Umutekano wabwo ntugeramiwe nonaha, ariko Zelensky yari yavuze ngo mwebwe bihugu bya NATO, ngewe mfite amakuru ko nimuramuka muretse Uburusiya bukagumana buriya butaka bw'igihugu cyanjye bwatwaye 20% by'igihugu cya Ukraine, ejo hazaza nibasoza Uburusiya nibuva muri Ukraine buzaza iwanyu. Yego. Babibaje Trump aravuga atoya, ati ibyo ngibyo ni ukubeshya. Ati nta n'ubutaka na butoya bwa NATO cyangwa bw'igihugu kiri muri NATO Uburusiya bushobora gufata, nta na gahunda bafite. Ariko ubwo Uburusiya nta kintu bwigeze butangaza kuri ibyo bintu. So ntabwo Trump yaba umuvugizi w'Uburusiya rero. Uburusiya nibwo bwari kugira icyo bubivuga, ariko Uburusiya nyine bwa bwaraciye amazi Zelensky baburiya banamushinza yuko ngo insinga zimwe na zimwe ngo zo mu gihorihori. Ibyo nibo bivuze, ariko bavuga yuko ngo uranga insinga zitakiri ala ligne. Yego. So Ubwongereza rero bwatewe umujinya no kuba butongeye gusubizwa mu masezerano yo kugena uko ejo hazaza ha Ukraine hagomba kugenda. Urumva mu 1994 muri Budapest Memorandum ibihugu by'ingenzi byari byasinyara amasezerano byari 3: Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Ubufaransa n'Ubushinwa bari indorerezi. None aba bose tuvuze nta n'umwe urimo. Nta n'umwe. Rero bafite iyo kimwaro, bakagira n'impungenge. Bano bantu ni ibiki bagiye kuvugira muri ibi bintu bituma batwiheza. Ubwongereza wenda ngo ibyo n'ibyaba bigeze n'ibyaba bishingira se ahubwo no kuri ari amasezerano y'imyaka 100.
baheruka no gukina. aha niho naganaga nyine Yego. basinyanye n'igihugu cya Ukraine amasezerano y'imyaka 100 mu bufatanye mu bya gisirikare, mu by'inganda, mu bya transport ndetse no mu byo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Now yasinywe mu kwezi kwa mbere, yasinywe muri uku kwa 15 gutyo. yego ni mu kwezi ku itariki 17 ngira ngo ni batari 15 17 ni ku itariki 15 ngira ngo. nibwo Ubwongereza n'iki gihugu cya Ukraine basinye amasezerano y'imyaka 100. Ayo masezerano yari yatangiye 2014 mu gihe bakiyigaho Uburusiya burateye barabireka. Ejo bundi Zelensky hagiyeho barambwira bati se warese tugasinya ya masezerano. Zelensky arayareba baravuga atoya mwe muretse. Bigeze muri 2020 baravuga batereka tuyasinye. Zelensky arongera arayareba baravuga tereka ngiye kubaza. Bigeze ejo bundi intambara imaze gutangira 2022 Ubwongereza burongera bamubwira bati se warese tugasinya ya masezerano. Zelensky ati mwe muretse gatoya mbaze mbyitegereze neza kuko ndi mu ntambara ndacyajagaraye. Ejo bundi abonye byanze asinyana amasezerano na Sir Keir Starmer, minisitiri w'intebe w'igihugu cy'Ubwongereza. Now ayo masezerano y'Ubwongereza hagiye kuba ibiganiro Ubwongereza butarimo azarindwa nande. Muri aya masezerano hagomba kuba hari inyungu nyinshi cyane cyane mu by'ubuvuzi. Urabizi ko hari inganda zikora amavirusi zikorera mu gihugu cya Ukraine cyane cyane mu burasirazuba burya zubatsweyo ngira ngo ni nabyo Colonel Igor Kirillov w'Uburusiya yazize kuba yaravumbuye rumwe mu nganda zikora amavirusi. Ndavuga virusi nka corona, virusi nka malaria, zica virusi, zira virusi zica nyine za zindi z'uburozi. Uyu mugabo yari yaravumbuye hara mu burasirazuba bwa Ukraine. Amaze kuzivumbura baramenya ko yabimenye. Baguma bamuhiga buhoro buhoro kuva 2022 ubwo bazivumburaga mu burasirazuba bwa Ukraine muri Zaporizhia kugera ejo bundi ubwo bamwicaga mu mwaka ushize. Ni mu mpera za. Hanyuma rero iki gihugu cy'Ubwongereza kirabara kikavuga kiti twaba duhombye ku rwego rwo hejuru Uburusiya buramutse bukomeje kwigarurira ibice bya Ukraine naho twe twakuraga inyungu, cyangwa se twaba duhombye ku rwego rukomeye amasezerano twagiranye n'igihugu cya Ukraine atagezweho kubera yuko twabaye indangare nitwohereza abasirikare kujya kurinda ari amasezerano. So Ubwongereza bufite inyungu cyane mu kohereza abasirikare kugira ngo bajye kurinda ayo masezerano. Ese ubwo sinumva wagira ngo zifite n'intego yo kuba zarwana ku ruhande rwa Ukraine. Aha, aho ngaho rero niho haziramo kuko ubundi peacekeepers ni abantu baba bagiye kurinda amahoro. Nuko wenda twavuga MONUSCO ya mbere ntabwo yajyaga irwana, ariko ejo bundi yo numvisha bavuga ko ngo itari burwana ariko iri gutanga ibikoresho byo kurwana. Ejo nka MONUSCO muri Kongo irayo njya numva ahubwo nayirasa irarwana. Rimwe na rimwe ikarwana, ariko ubundi peacekeepers ntago barwana ahubwo bahagara hagati y'abarwana. Aho baba n'ubundi no guta umurongo. Iyo barwanye baba bataye umurongo. No kuvuga ngo rero Ubwongereza bwohereje peacekeepers mu gihugu cya Ukraine baba bagiye guhagara hagati y'abarwana, ingabo za Ukraine ndetse n'ingabo z'Uburusiya. Ariko se Uburusiya bwiteguye kubana n'izo ngabo zaje aho ngo batabyemeranije, zaje aho ngo Leta z'Ubumwe za Amerika itabyemeye. Uburusiya bwarababwiye ngo nta ngabo z'imahanga dushaka hariya muri Ukraine. Ongeraho nyine ko nuni n'izo ngabo byanze bikunze uko byagenda kose zizajya ku ruhande rw'ikirwa Ukraine kuko hari inyungu bafite. Ibi rero nabonye avuga yuko bagiye gukomeza guha igihugu cya Ukraine imfashanyo y'amafaranga, ndetse yanavuze yuko bazajya baha iki gihugu miliyari 3 z'amayero za buri mwaka kuzageza mu mwaka 2030, kuzageza muri 2030. Akavuga ati gufasha Ukraine ni ukwifasha twebwe nk'Uburayi, kubera ko Ukraine iri mu byago, twe turi mu byago byinshi kurushaho kuko Ukraine ni irembo ryinjira mu Burayi uvuye mu burasirazuba. None kuki tutafasha Ukraine? Ariko ibyo ukabihuza no kuba Uburusiya bwaravuze ngo ntabwo dushaka ingabo z'imahanga hariya. Meaning niba ramuka batwaye ingabo ku ngufu ni intambara, nta mahoro bazaba bagiye kurinda hariya, ahubwo ni intambara. Bikaba rero ari ibintu nyine bikwiye kwirwaho ngo babanze barebe barahitamo gukora iki cyangwa iki. Aya mahoro cyangwa security guarantee, uku kuntu bashaka kuvuga yuko bashaka kurindira Ukraine amahoro n'igihe n'ahazaza hayo hakaba hatekanye, ntabwo Ubwongereza bwonyine bwabishobora. Nawe reba intambara igihe imaze imyaka 3
uyu munsi turi mu kwa kabiri mu tariki satira 20 ejo bundi mu cyumweru gitaha ino ntambara izaba imaze imyaka 3 net ku itariki 22 nenye z'ukwezi kwa kabiri z'ukwezi kwa kabiri izaba imaze imyaka 3 kuri 24 z'ukwezi kwa kabiri n'ubundi ku mwaka wa 2022 yego ubwo izaba imaze imyaka 3 muri iyo myaka 3 nshakira igihugu na kimwe kitatanze amafaranga muri iyo ntambara kishoboye cyangwa kitari cyafite inyungu nta gihari nta na kimwe ntacyo wapfa kubona none muri biriya by'uburayi ni bike cyane ni bike ni ukuvuga ngo ni intambara Ukraine yahuriyemo n'ibindi bihugu by'imahanga byifatanya na Ukraine birwanya Uburusiya mu myaka 3 ntabwo ibyo bihugu byose byatsinze Uburusiya Ubwongereza nibwo buzagenda bugatsinda Uburusiya hariya nibwo buzajyana ingabo ku ngufu se imbere y'ingabo z'Uburusiya batumvikanye ko bagomba kuzizana kuko peacekeepers Uburusiya bwarababwiye bati twebwe turashaka kumvikana na Ukraine ibintu bibiri ni nka bitatu kutajya muri NATO kutajya muri NATO Ukraine itagomba kujya muri NATO nyine hakiyongeraho noneho ko bagomba gukura ingabo zabo z'imahanga hariya no kugabanya izabo umubare w'izabo nibwo Uburusiya buziyemera yuko butekanye ariko n'undi muri iyi nama nabonye baranaganira n'undi kuba Ukraine yakinjira muri NATO nyine ibyo ni Zelensky w'insistinze aravuga ati twebwe uburyo bwonyine tubona ejo hazaza hacu hatekanamo ni ukujya muri NATO nibwo buryo bwonyine twavuga tuti baramutse babyemeye none Amerika itabishaka ntabwo Amerika ari ibyanga regaburi ahubwo Amerika iranga icyatera ibibazo byatuma hakururuka intambara y'igihe kirekire kuko kwibwira ko Uburusiya bwanze ikintu leta zimwe za Amerika ikakibara ikavuga si icyo kintu Uburusiya bwanze nitugiforusa turinjira mu ntambara nabo kwirinda ibyo rero yego reka tugendere ku byo Uburusiya busaba niyo mpamvu bavugaga ngo Ukraine ishinza leta zimwe za Amerika kumva uruhande rumwe gusa rw'Uburusiya yarangiza leta zimwe za Amerika igahitamo gukora ubwo ruhande rusaba ibindi byose igahita ibyirengagiza ntabwo rero leta zimwe za Amerika ariyo yabuje Ukraine kujya muri NATO ahubwo Uburusiya nibwo bwabyanze leta zimwe za Amerika iba ziravuga iti ho kugira ngo duhangane n'Uburusiya duhatiriza yuko Ukraine ijya muri NATO ubundi kutajya muri NATO kwa Ukraine turabihombamo iki Ukraine irabihombamo iki niba Uburusiya bwemera gusinya bukavuga buti intambara nitajya muri NATO natwe nta kibazo dufite intambara irarangira cyane ko nino ntambara ijya gutangira aricyo cyari ikibazo no kuvuga ngo rero n'ubundi gukomeza gutuma ya mpamvu yatumye intambara itangira igumaho ntabwo ubukemuye ikibazo ahubwo ubugitije umurindi cyangwa se ubugisutsemo nko gusukamo umuriro n'ubundi ngo n'ikibukemuke rero kuko izo ngabo kujyayo kandi Uburusiya butabishaka gukemuka ko ntabwo cyakemuka gute yego keretse Ukraine nivuga yeruye ko yizeye ibyo basinye ikanabikurikiza ariko n'abasinye nabo bagakurikiza ibyo bavuze rega Ukraine ifite amasezerano menshi hari ya 2005 Minsk yego yasinyiwe i Minsk muri Belarus hari Budapest memorandum yo twayavuze yo mu 1994 twayavuze hari 2005 hari 2013 hari na 2015 ayo masezerano yose yaberaga Minsk Warsaw muri turiya duce nyine Warsaw ni muri Poland Minsk ni muri Belarus ndetse na Budapest nyine muri Hungary ayo masezerano yose ni amasezerano yabaga Uburusiya bubwira Ukraine buti nyamara ibintu urimo kugerageza gukora ntabwo ari byo wibuka amasezerano twagiranye mbere yego none muri 2014 ibihugu by'Ubwongereza na leta zunze za Amerika byinjira muri politike ya Ukraine yari imaze imyaka 20 ituje nta kibazo ifite kuva 94 kugera 2004 na 2014 yego binjira muri politike ya Ukraine batangiye kwidurumbanya ubu ngubu nyine bahita bafata perezida wari uriho Alexander ngo kubera ko yumvikanaga n'Uburusiya baramwirukana bamutera kudeta bamaze kumutera kudeta babikoze mu kwa kabiri muri uko kwa kabiri n'ubundi Uburusiya buhita bafata Crimea kuko bwari bumaze kubona ko ntabwo abanyaburayi bagikurikiza ya masezerano basinye 2094 ahubwo barashaka aho kwinjira bahindura ubutegetsi ngira ngo ni warakurikiranye neza wabonye Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Uburusiya yitwa Sergei Lavrov yaravuze ubwo yararimo aganira n'abanyamakuru witwa Tucker Carlson mu mwaka ushize yaravuze ati twe twari aho ngaho twumva ngo muri Ukraine hari amatora tugiye twumva ngo
abantu batangiye kwigaragambya. Haciye umunsi umwe abantu baravuga bati abigaragambya banze perezida watowe. Noneho Uburusiya barababwira batoya ubwo abaturage banze perezida watoye reka habeho andi matora. Mu gihe bagipanga uko amatora agiye kuzaba, haca nk'umunsi nk'umwe wa kabiri amatora yari bube ku cyumweru kuwa gatanu. Bahita bavuga ngo we have declared the government of winners. Twatangaje leta y'abatsinzi. Abatsinzi batsinze iki? Batsinze nde? Hehe ryari? Kubera iki? Ibyo rero nibyo byahise bibyara ikibazo. Uburusiya abona yuko bakuyeho perezida wari uriho babicishije mu myigaragambyo, barashaka kuzana perezida wumva ibyo bo bavuga kugira ngo yirukane Uburusiya hariya. Uburusiya buhita bugira ngo buhita buzafata Crimea. Bikomeza bityo Uburusiya bufata igice kimwe cyo mu burasirazuba bwa Ukraine muri Donetsk. Bikomeje bityo ubwo tugeze 2015 nuko byagenze, bahita basinyana amasezerano, intara ya Crimea n'intara n'igice cya Donetsk bari bafashe Uburusiya burahagumana. Nyuma yaho rero haza Zelensky 2019, manda yabo bari imyaka 5. Abari imyaka 5. Haza Zelensky 2019 aza ari wa muntu ugaragaza yuko Uburusiya bukomeza kubana na Ukraine neza, Uburusiya bukabana n'ibindi bihugu neza, na Ukraine ikabana n'ibyo bihugu neza, byaba Burayi ndetse n'Uburusiya. Uburusiya nta kibazo bwari mufiteho. Amaze kugera mu ntebe atangira kugibwa mu matwi n'abahindura gahunda. Bamujya mu matwi. Ibyo rero Uburusiya ntabwo bwari bubyemere. Niyo mpamvu bwateye 2022. Hagomba kurebwa ku mpamvu bukora ibyo niyi. Uburusiya bukora bugendeye ku by'Uburayi buba bwakoze aho hantu, cyane cyane muri Ukraine, kuko ariyo yabaye ikibazo. Naho ubundi muri aya masezerano ya Budapest Memorandum harimo ibihugu 4: Belarus, Kazakhstan, Tajikistan na Ukraine. Kuki ibyo bihugu bindi bitahuye n'ikibazo? Nuko byahise bifata uruhande vuba. Belarus yagiye ku Burusiya ndetse inatangaza ko yo nibaza kuyibaza baturashaka kuba intara y'Uburusiya itazahakana. Kazakhstan nayo ibanye neza n'Uburusiya, ngira ngo mu kwa 12 wabonye yuko Putin yabasubiye ngira ngo nka kabiri, banahatangije rwa ruganda rwabo rutunganya ibikomoka kuri nucleaire. Tajikistan nayo ibanye neza n'Uburusiya muri wa muryango wabo bahuriyemo ibihugu 5, ubwo igihugu gisigaye ni Ukraine. Ukraine rero yari yarategetswe kuva mu 1980 kugera mu 1990, kuko icyo gihe nyine Uburusiya bwari buri mu ntambara yitwa y'ubutita, burimo burwana n'ibibazo bari bifitiye nkabo yo kurwana nyine n'isenyuka ry'ubumwe bw'Abasoviyeti. Yego, ariko ubumwe bw'Abasoviyeti bujya gusenyuka, Uburusiya kugira ngo bureke uburasirazuba bw'Ubudage. Uburasirazuba bw'Ubudage ko buriya uburasirazuba bw'Ubudage nabwo Uburusiya cyangwa leta y'Abasoviyeti yaburekuye mu 1990. Kugira ngo baburekure, Uburusiya bwasezeranijwe ko nta kindi gihugu, no inch to the east, kiza babyitaga nta kindi gihugu, nta inch tuyite nk'agasantimetero se buriya inch ni santimetero n'ubundi, reka tugite santimetero nibwo wenda ushobora kudahura neza. Ariko bari basezeranye amasezerano avuga ngo nta santimetero n'imwe uburengerazuba bw'isi buzongera gutera bujya mu burasirazuba, ntibuzongera kwaguka mbega bugana mu burasirazuba. Ayo ni n'amasezerano yiswe ni Pacte de Varsovie. Ni menshi, ariko nayo no inch to the east arahari, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe bamwitaga James Baker. Yego. Ndetse na Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe bamwitaga Condoleezza Rice n'abandi. Basinye amasezerano bavuga bati Ubudage kano gace kabo kabahe. Yego. Numara kukabaha natwe turagusezeranya ko nta wundi muntu uzongera gushyira igihugu muri NATO. Leta Zunze Uburusiya burabyemera. Ariko kuva icyo gihe kugera uyu munsi ubaza ibihugu byagiye muri NATO nyuma yaho byongeye nyine bigana no kuri icyo gice cy'Uburusiya. None bigana ku Burusiya, ziraza Slovakia, Poland, ibiki n'ibiki zose. Finland yagiye mu 2024. Ariko Poland, Slovakia, Romania na biriya bihugu byahariye iruhande rwa Poland byose byagiye mu 2004. Kandi ibyo byarabaye mu 1990. So ni ukuvuga ngo banze kurinda isezerano ryabo. Niba nga kurinda isezerano bihita bifosinga Uburusiya gushaka ukundi kuntu bigomba kugenda, ko ntabwo Uburusiya bwavuga ngo babyanze ngo reka dukunje amaboko. Uko bigomba kugenda rero ni uguhita bwataka bukajya kurinda umutekano wabwo kuri. Niyo mpamvu rero abangaba barimo kugerageza ngo barebe yuko bapfa guhangana, ariko barigize bararwana n'ubusa. Mbazo tugute bararwana n'ubusa kubera ko niba Uburusiya bwarahanganye mu myaka 3 twahoze tubara, bugahangana n'ibihugu byose birimo na Amerika igasikamo amafaranga cyangwa amadolari agera kuri miliyari 300
igakora ibishobotse Uburusiya bukaba butaratsinzwe. ubundi bishatse bavuga ko uvanyemo kutohereza ingabo gusa naho ibindi byose yarabikoze, ibindi byose byarakozwe n'ubushobozi bwose bwari buhari kandi intsinzi yarabuzwe. kandi intambara ubundi ntiwavuga ngo ni abasirikare gusa, hagomba kuba hari n'icyo kintu iki cy'ubukungu ahubwo butanajegajega. Yego, ntabwo rero igihugu cy'Ubwongereza cy'ubwacyo kohereza abasirikare hariya, ibi ngibi nabonye Sakayile Stama arimo kuvuga ngo umutekano w'Uburusiya nako umutekano wa Ukraine ngo ni umutekano wawo, nibyo, ariko ntabwo Ubwongereza bufite ubushobozi bwo kurinda umutekano w'Uburayi bwose. ubwo ni nko kubasheta n'ubundi, ni ukuvuga ni imvugo za politike, naho ubundi nta kindi gikomeye bashobora gukora. Yes, ubwo rero se wagira ngo ntitwaba tunacumbikiye aha? Dushobora gucumbikira hano, wenda inkuru nagenda mvuze nuko nabonye n'ubundi Ubwongereza ubwabwo aribwo burimo kuvuga yuko hari intwaro bahaye Ukraine ikazikoresha nabi, bakaba barimo kuvuga ngo intwaro zifite agaciro kangana n'ibihumbi 2,000 by'amayero, ubwo ni 2,500 by'amadolari yakoreshejwe nabi. Muri izo ntwaro baravuga yuko ngo hari izo barasisha mu buryo bwo kwangiza, ndetse bakavuga ko agera kuri miliyari agera ku bihumbi 100 yigeze gukoreshwa umunsi umwe mu gitero barimo barasa ku Burusiya. Ni ukuvuga ngo NATO yari yaratanze amabwiriza ku gihugu cya Ukraine, ndetse n'ibihugu by'Ubwongereza bikabwira igihugu cya Ukraine biti rero wowe niba uzajya ugiye gukoresha ATACMS jya uyirasa wamaze kumenya neza ahantu ugiye kurasa, ku buryo ukoresha igisasu kimwe kikangiza ibintu byinshi. Noneho Ukraine igashaka kurasa gusa yahusha yarasi iriya hirya, ntabwo bigireba kuko izi ko ibifite. Niyo mpamvu bayihaga mu kanya twumva ngo irataka, babaga bayihaye amabwiriza igomba kugendera irasa yo karasa uko yiboneye. Ni ubwo washyiramo n'iz'abasirikare b'Uburusiya ubwo nyine bayikubitanaga igati kanyanyagira nka biriya. Igati kanyanyagira, wabonye ko HIMARS barayatwaye, ATACMS zirambunda za launchers zazo barazitwaye, n'ama Abrams barayatwaye. Ibyo rero ibihugu byo muri NATO kubibwira ngo babitwaye sure bahe babitwara bate kuki nta kintu wakoze, ugomba kugira icyo ukora. Hanyuma rero Ubwongereza burimo buravuga buti gute mwakoresheje nabo umutungo twabahaye muri ubu buryo, ntabwo mwari gutsinda urugamba igihe mushobora kumva yuko mushobora gukoresha miliyari 100 ibihumbi 100 by'amayero umunsi umwe. Mwese wakoresha amayero ibihumbi 100 by'amayero umunsi umwe ejo bundi aya mafaranga se yaboneka buri munsi, ntabwo yazaboneka umunsi umwe. Bakambwira bati ubundi wakabaye, niyo mpamvu babyita precision strike. Buriya igihugu cya Israel ugibona yuko uburyo kirasamo kivuga ngo bakoze mu buryo bwo kurasa mu buryo buri precision. Precision ni ukurasa utoranyije, ugahitamo kuvuga uti niba ari kuri kariya gasozi hari umuntu runaka cyangwa hari ikintu runaka nicyo nshaka. Niyo mpamvu bimanuka bijya neza hahandi wahisemo kurasa. Naho ibyo gupfa kurasa gusa ugafata miliyari 100 ukarasa ugahusha ukongera ugafata izindi ukarasha ukongera ugahusha, Ukraine barabwira bati wapi ibi ntabwo ari byo. Ubwo nyine ibyo wenda byaba binavuze ko bishobora gutuma ahubwo n'ubwo Burayi nabwo bukura amaboko kuri Ukraine bukavuga buti nitwongera kubahereza ibyacu kuko ni ukubiha mu buryo bwo kubyangiza. Ntabwo bakura mu maboko, ahubwo bahitamo kujyayo, kuko gukura Ukraine aho amaboko ni ukubwira Uburusiya batinjira dore harafunguye izire n'ubundi. Buriya Ukraine imeze nk'umuzamu uri ku izamu ariko utahawe ibikoresho byose byo kurinda rya zamu. Noneho uwo muzamu banabimuha, tuvuge wenda ushobora gufata umuzamu akadegaja nabi cyangwa akajya afata ibyo bamuhaye akajya bisandaguza atabanje gutegereza nibura ngo abo bamwatakire hafi niba ari n'agakona akabakubita, ahubwo akajya apfa kujugunya gusa mu mwijima atareba niyo ajugunya, ku buryo wenda yanajugunya byaba na ngombwa ibyo yajugunya abandi bakabitoragura bakajya bakoresha bo murasaho. Nibyo twagarukagaho tuvuga ngo ATACMS launchers, HIMARS, Abrams, biriya bisasu byose Ubwongereza n'ibihugu byo mu Burayi byagiye bihaye Ukraine. Twagiye tubona ziriya mbunda n'imodoka ziziheka Uburusiya buzitwara. Kubera iki? Kurwana nabi mu buryo budapanze, strategy z'intambara zabo zipanze nabi, bigatuma Uburusiya bubona urwaho. Ariko ntabwo numva nta kintu ndushije. Ni icyuho. Urwaho icyuho byose byakunda babihengeka. Anyways, so bakabona urwaho cyangwa icyuho cy'ukuntu batwara izo ntwaro. Muri uko gutwara izo ntwaro rero bigatuma
Uburusiya bwigwizaho intwaro bariya bakoze, ahubwo harimo igihombo cy'uko Uburusiya bugiye kumenya uburyo ziriya ntwaro zikora, kuko bahita bazitwara bakajyana muri laboratoire bagashaka abahanga bakababwira bati dismantle this one, diffuse it, niba ari bombe barayidiffusinga, barayipfundura bakayitanya bakareba utuntu tuyigize buri kana ku buryo ejo bazakora indi imeze nkayo ariko irusha ingufu. Niba mwari ufite atacams, yego, niba mwari ufite atacams bakaba barayicakiye itararasishwa bakayitwara, bahita bagenda bakayishwanyaguza bakareba utuntu twose tuyigize, ejo bakazakora Russian atacams. Niba wibuka neza ya mbunda yitwa Oreshnik, Leta Zunze za Amerika yavuze ko ari iyayo, Trump yavuze ko ari iyabo, ibyo twanabigarutseho mu biganiro twakoze aha. Trump yaravuze ati iriya mbunda yari iyacu. Sinzi abantu babi, some bad people during the Obama administration who gave the formula to the Russians. Baratugambaniye batanga uburyo Oreshnik ikorwa. So ni ukuvuga ngo Oreshnik ni Uburusiya buyitunze formula y'uburyo ikorwamo, uburyo ikorwamo yaravuye muri Amerika. Buriya bafite na butuntu bongeyemo, ni nko waba ufite imashini cyangwa telefone. Ni nko kuri Covid, ubundi bavuga ko bavuye ni muri Amerika bayikubita abashinwa nabo barayiga barayihindukiza, bahita bayicakira bongeramo akantu barayibasubiza, bariya ibyo bashyizemo no kuntu bari buyitangire. Ni nko wafata telefone y'umuntu ukamenya password yayo ukayikuramo ugahita ushyiramo iyindi, warangiza ukayimusubiza. Nta kintu ayimaze iyo telefone usibye kuyitwara ahantu bashobora gukoramo iyo password. So nibi by'ibisasu niko bimera. Iyo umuntu abonye technology yawe ahita yibyaza umusaruro ku buryo yibyaza ikindi kintu. Uvanyeho no kuba bayihinduriza bakayiteza imbere, aho ngaho harimo no kwiga ku buryo niyo yaraswa mwayirashishwa ubutaha bakora uburyo bwo kwikumira. Kuko nka atacams Uburusiya bamaze kuyora n'amaronca yabo, mu minsi iri imbere tuzumva Uburusiya bwakoze n'iburi nabwo atacams cyangwa ubwirinzi butangira atacams, kuko abonye ko nyinshi bajyaga barasa byagoranaga ko Uburusiya buzimanura, nubwo bumwe bwazimanuraga ibindi bikanga. So icyo nashaka kuvuga nuko Ubwongereza n'ibihugu byo mu Burayi byahombeye cyane muri Ukraine, cyane cyane kuri science n'ubwenge bugize intwaro zabo. Akaba ariyo mpamvu kuvuga ngo barashinza Ukraine yuko yabakiniye nabi ntabwo byaba bihagije gusa ngo bavuge bati Ukraine reka tuyitererane, kuko kwiterana ni ukwiterana nabo ubwabo, ahubwo bazajyayo bajye kwirindira, kuko bashyize haranga barindire nta cyamaze, nta cyabamaze. Ikaba intambara yagutse rero, igahita iba intambara yagutse, cyangwa bakajyayo mu buryo bumvikanye n'Uburusiya, kuko rega buriya byakunda, ibihugu biravugana burya batazakubeshya, nubwo ubona byigira kuri ariko bafite aho bahurira bakaganira bakumvikana ibintu runaka. Bashobora Uburusiya busaba kubasinyira ukababwira buti muze ariko kuri conditions nizo, ku buryo wenda Uburusiya bwafata nka bwabwirinzi bw'ikirere tujya twumva n'ama GPS n'ibiki, bukajya buhora bwubaraye hejuru yabo gutyo, slight mistake babarasa, cyangwa se bakavuga bati mureke kwirwa muza natwe reka tugarukire hano. Byose byashoboka. Twasoza rero dushimira abari badukurikiye. Nitwa Jean Baptiste Umugisha. Ibiganiro byacu kuri Kakisa 27 TV byo bihoraho, kanya turaje. Wakoze cyane Derek. Yego nawe wakoze cyane, tunashimira bose nyine abo tubana, kandi umusanzu wabo tuba tubona cyane mu comment. Mujye mushyiraho aga comment aho ngaho, kuko dufata umwanya wo kuzisoma, nubwo wenda izo twasangamo nazo zimeze ukuntu tuzibona tukazicaho tukikomereza. Reka dugarukira aho ngaho tubashimira cyane, mwakoze cyane.